Psalm 139, verse 17 and 18. Kung nasa amen? Amen. How precious also, notice that word also, are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Pagkabililhon, usab, sa imong mga hunahuna, ngari kanako, O Diyos, pagkadako sa sumada nila. Kung ako moihap kanila, sila mas daghan kaysa balas. Sa diha nga ako mumata, ako sa gihapon, uban kanimo. So my message is just two words: precious thoughts. Bililhon nga mga hunahuna. So it's actually four words in Messiah. Bililhon nga mga hunahuna. Pagam po ta, tayo kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message. Thank you, Lord, for using this passage to stir my heart the last couple of weeks. Salamat, Ginoo, para sa imong paglihok sa akwa. O mga ko, Ginoo, nga ikaw maglihok karon sa kasing-kasing sa tanan nga maminaw sa mensahe. Lord, I pray, God, that you'd work. Bless us, Father. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. I'm going to take one more sip of coffee. Halos na ang akong mensahe English, pero na ubang nga Bisaya. Parang kadaghanan mag-translate ko samtang mag-wali. Sa Psalm 139, si David natingala diha sa hunahuna nga ang Diyos nakasabot sa tanan bahin, sa tanan kabahin sa iyang tibuok kinabuhi. Ganyan buntag, naghiskot ko usahay na mga tao musulti, wala ko nakasabot sa akong kaugalingon. Ang Diyos, wala yun na ginoon niya nakabahin kanato. Nakasabot siya na to, kaysa labaw sa atong kaugalingon. Kaysa that way, He understands us better than we understand ourselves. Look at me at verse 1, Psalm 139, verse 1. Now, a lot of the verses I'm going to read only in Visayan para sa time. Pwede ka mo lang to sa English kung English lang yung Biblia. Pero, ang daghan ako mubasa sa Bisaya lang para sa time karon kay mubasa ko sa more than half of the chapter tonight, a good bit of the chapter as we go through. Psalm 139, look at verse 1, English ni, O Lord, thou hast searched me and known me. O Ginoo, ikaw misusi kanako o nakaila kanako. You okay, son? Go ahead and close that door. That door's supposed to be closed anyway. Sira ka na. I want you to notice the immediate emphasis of the chapter. God, you know me. O dili taphawra, you've searched me. Nagsusi. Sakto gayong pagka-translate, susi. Nag-investigar. To investigate. God, you have investigated every part of me and you know me. Dayon sa verse 2, nga to sa verse 5, David says, you know everything that I do. You know everything I think. You know everywhere I go and every word I say. Ginoo kabalo ka sa tanan. And if He knows what you think while you do, kanamo pakita kabalo siya sa rason pod para sa matag buhat. He not only knows what we do. Wala siya kabalo lang sa atong gipangbuhat, sa atong gipamulong, sa atong sa lugar nga the places we go, kabalo pud siya sa atong hunuhuna samtang kita maghimo sa mga decision. Kabalo pud siya sa pagbati sa kasing-kasing samtang maghimo sa decision. He not only knows what we do, He knows why we do it. Look with me if you would. I'm going to read Visayan. If you have the English, I apologize, but para sa time, mag-Bisaya lang ko. If you just want to listen, that makes good sense as well. Aron dali ka malibog.
kung magsulay magbasa English, samtang ako mabasa Bisaya. Paminaw sa verse 2 nga sa verse 5. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nagsabo sa akong hunahuna sa halayo. That's very similar to an English expression. We sometimes say in English, I can spot it a mile away. I can spot it a mile away. Meaning, makasabot. Daling kong makasabot. Unsa kong makita, bisan layo gyud, I immediately know what I'm seeing. Makakita ka sa mga tao nga ay lalaki. Naglaka. You know what I'm talking about? Like unsay tawag niya na, astig, gahi, you know. I'm talking, kung gikan sa usa ka tumoy ngato sa lain, kamo kita niya, you know immediately, what sort of mga galo siya, hambugiro, just yung paglakaw na. Diba? That's what David's saying here. He's saying, God, you understand me from a mile away. You don't even have to get close to understand what I'm thinking. Of course, God is everywhere. We'll find there's a lot of metaphor, a lot of hyperbole in Psalm 139. Let's read it. Let's continue reading verse 3. Ikaw, nagpalibot sa akong agyanan, o sa akong paghigda, o nasinati sa tanan na kong mga dalan. You know everywhere I go. Verse 4. Kay walay usa ka pulong diha sa akong dila, apan tanawa, o Ginoo, ikaw nasayod ni ining tanan. I think you could also say it as, ikaw nasayod ni ini sa kinatibuk-an, because the English is all together. Means hingpit na sayod. Look at verse 5. Ikaw nagpalibot kanako sa luyo o sa atubangan. And I love this next line. Og nipatong sa imong kamot nganhi kanako. It's not the message, but that's a beautiful thing. Dili ko makakita nimo Ginoo, pero mag-feel ko sa imong presensya. You laid your hand upon me. God, you not only know what I do, you know what I'm thinking while I do it. You know what I do and why I do it. God, you know me. Ginoo, kaila gayud ka kanako. Dayon, let's look at verse 6. Look at verse 6. English una, such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. Ang maong kahibalongan, kaayo, alang kanako. Kini hataas ako dili makakapot ngato ni ini. What he's saying, we would say in English, God, I can't wrap my head around that. Meaning, just, ang kamatuoran, ay ikaw kabalo sa tana, just matingala ko, dili ko makasabot. I just feel like I can't fully understand how that's possible. Dayon sa verse 7, nga to sa verse 10, si David magkisko sa lain idea. He says, it doesn't matter where I go. Dili derira. Bisan asa ko mo ato, ikaw anat pod dito. Maglantaw sa akong kinabuhi, magsusig yapon. Look at verse 7. Asa ako mo ato, gikan sa imong espiritu. O asa ako mo kagyu, gikan sa imong presensya. Kung ako musaka ngato sa langit, ikaw atwa dito. Kung ako maghimo sa akong higdaanan dito sa impyerno, tanawa, ikaw atwa dito. Kung ako magdala sa mga pako sa kabuntagon o magpuyo sa kinatumyan ng mga bahin sa daga, bisan dito ang imong kamot magtultul kanako ug ang imong tuong kamot mukupot kanako. Now, do not be confused by verse 8. This is not doctrine. It is hyperbole. In English, the word hyperbole, Hyperbole. It looks like hyperbole, but it is hyperbole. Na panahon na ay Jehovah's Witness. Nagdebate nako. Ug yang gisulti, na daghang hyperbole sa Biblia. I looked at him, I said, the word is hyperbole. He says, I'm not a native speaker. I said, I know. And you also don't teach the Bible. I didn't say that, but anyway, hyperbole. Hyperbole means it is an expression where you on purpose exaggerate, magsulti sa butang na ridiculous, walay klaro,
aron mag-illustrate sa truth. I have a question. Could David borrow wings and fly out over the ocean? Makahulam ba siya og mga pako gikan sa bird o diya sa kabuntagon molupa dito sa pinakalayo nga bahin sa dagat? No. And in the same way, David was not saying, I can go to heaven and I can go to hell. And he's not saying God is in hell. What he's saying is, bisan asa ko moadto, nakagyapon. Sa dalit pa ko mobot na nagpaabot kanako. It's what we call hyperbole. David understood, God, nahibalo ka sa tanan, kabayan ako, o dili ko makaato sa bisan asa nga dili ka anagyapon uban nako. Sorry kung nasave ko sa grammar gamay. Can I say, this isn't the message, but that'd be a really good lesson for God's people to learn. Makalayas ka gikan sa pastor, pero dili ka makalayas gikan sa Diyos. Kini nga culture sa Pilipinas, maulaw ko, mulikay ko sa pastor. Ang Diyos, anagyapon. Makalikay ka sa pagwali sa pulong sa Diyos, aron dili ka maigo, pero dili ka makalikay sa Diyos nga nagsula sa mga pulong. Makalikay ka sa mga tao sa Diyos, pero dili ka makalikay sa Diyos sa mga tao. Wherever you go to run from God, kumulayas ka nga sa mga bisyo aron malimot, kumalayas ka nga sa uska dauta nga uyab nga relasyon, kumulayas ka nga sa bisan unsay klase sa lingaw-lingaw, paminaw na, you can't run away from God. Just ask Jonah. Pangutana lang ni Jonah. God knows where you are. I love the statement God makes. I forget what book it's in, pero ang Diyos nag-istorya nga to sa hari sa Assyria. I can't remember. I don't think it was Nahum, though it might have been. Is it? Maybe. Nahum talks about Assyria. Not this Nahum, a different Nahum. And in the Bible, Nahum. That wasn't the same one. And but I don't remember what book it is. But ang Diyos nag-istorya diretso nga to sa hari sa Assyria. And he said, kabalo ko sa imong kalagot batok kanako. And then I love what God says. He says, I know thy dwelling place. Do you know what he was saying? In English, that's a threat. I know where you live. Hulga yun, ang Diyos na yun, kabalo ko asang imong puy-anan, and I'm gonna get you. You can't run from God. Kini nga idea, maulaw ko, mulayas ko, asa ka mo ato. Ang Diyos, anaan, nagahula ni mo, nagpaabot ni mo. Balik na ta sa first Psalm 139 verse 11. First, si David nagingon, kabalo ka sa tanan kabayan sa kong kinabuhi, buhat, huno-huna tanan. Bisan asa ko mo ato, anagyapon ka. And then, mag-change siya sa subject pag-usab. So verse 11 and 12, David says, you can even see me in the dark. Diya sa kangingi, makakita ka, gyapon nako. Look at verse 11. Kung ako mag-ingon, sa siguro ang kangingi, mutabon ka nako. Bisan ang kagabhion, mahimong kahayag, libot ka nako. Oo, ang kangingi wala nagatago ikan kanimo. Apan ang kangingi nagadanag ingon sa adlaw. Ang kangingit o ang kahayag managsama, and I added the word alang, kay mas klaro, managsama alang kanimo. God, kabalo ka sa tanara kong gisulti, tanara kong gipangbuha, wala ko'y adtoon nga dali ka mo kuyog, o ikaw makakita pod ka na ako dias kang ngit-ngit. Wala ay lugar matago. Even in the dark, God, you can see me. Si David, nakasabot si David, isanasa siya mo ato, sa adlaw o sa gabi ang Diyos nagbantay gyapon. Pero paminaw, na adlaw sa iyang kinabuhi, nalimot siya ni Ana. Kanusa si David nalimot na ang Diyos kanunay mag-uban kaniya? Sa dihang nakakita siya sa gwapang nga babae nga naligo. Ug ang kaibog
probably be more accurate say kaulag, nagpuno sa iyang kalag. Ug sa dihang napuno na siya sa kaibog, nalimot na siya diretso ng Diyos nagbantay gyapon. Young people, listen to me very, very carefully. Listen to me. Lust, I'm going to say this in English first. Lust has as much power to cloud your thinking as any alcoholic drink in the world. Kung tao mag-inom, dili na klaro yung hunahuna o maghimo siya sa buang ng mga decision. Ang kaulag, maghimo sa priyo nga butang. Kung laki or baye. Kung mapuno na ka, you young people, listen to me, wala pa ka mo na minyo. Gikapoy ko sa mga batano mo sulti, oh, kamo mga dako, wala ka mo nakasabot. Buang. Naminyo ko. Nakoy 5 ka anak, nakasabot ko. Hello? Ikaw wala nakasabot. Gamhanang yun ang kaibog. O kung ikaw magbutang sa imong kaugalingon diha sa kahimtang, di inay kuskan nga pagtintal, dali ka mo katon, wala kay kaligon nga makigbatok. Are you listening to me? David, the man who knew God, was with him everywhere, all the time, in the day, in the night. Diya sa panahon sa kaibog, nalimot siya sa tanan. Kaya ang kaibog, sama sa limnon, mabuang ka. It releases hormones into your brain that make you stupid. You listen to me. Wakway paki. Kung unsa kaligon kasi tawe sa imong Kristohanong kinabuhi, you are not strong enough to resist the temptation of sexual sin. You are not. Gentlemen, kung ikaw magbantay sa pornography diha sa internet, di nimo kaya ang pagtintal nga modangat kanimo. Young people, kung ikaw magbutang sa imong kaugalingon diha sa situation nga naay opportunity, naay laki o babae, walay tao nagbantay, wa ka kabalo sa kaluyahon nimo niya ang kahimtang. That's why you should never be alone with the opposite gender. Never, never, never. Diya sa sakyanan, diya sa sulod sa uskabalay. Never, never. Listen to me, young people. Kung ikaw mag-inusara dito sa balay, ug naay tao, silingan mo sulod, ikaw ray isa, ug babae ka, lalaki mo sulod, you get out. Kung lalaki ka, ang babae mo sulod, gawas na! Get out! You can't handle temptation. Oh, dali siya akong uyab. Don't be stupid. What's the word I'm looking at? Ayaw pagkabuang? Notice how I looked at Gillette when I said that. Listen, I preached a couple weeks ago. The young man in Proverbs 7 did not fall because he was weak. He fell because he believed he was strong. Wala siya naglikay sa pagtintal. Naghuno na siya nga ligon siya. No, you're not. No, you're not. Never, ever be alone. Your pastor is very old-fashioned. Kung naay dating couple, kinahanglan naay chaperone. Mature nga tao nga nagbantay. Listen, ang kalibutan ho nga igsoon, dili qualified nga mag-chaperone. O ako igagaw nagbantay, is your igagaw even saved? Ang imong igagaw nga nag-ipon sa iyang uyab, saan nagbantay nimo? Hello! Never alone. That's also the reason you should not start a relationship until you are ready for marriage. Dali angay nga magsugod sa relasyon hangtod ready na gyud ka nga magkasal. Listen to me. Magprangka ko, paminaw. Ang Diyos nagtuyo nga ang, how do I say this? Ang paghiusa sa duwa ka kasing-kasing. Can I say that? The joining of two hearts.
Ang Diyos nagtuyo nga ang paghiusa sa duwa ka kasing-kasing padulong sa paghiusa sa ilang lawas. That is God's plan. It is not bad, it is good if you wait. 15 years old. Oh, I love him. Basing, but that's your fault, stupid. Ikaw ang mikuyog-kuyog niya. Kung 15 na lang ka, dili ka makakasal karon. Kasi magpakasal, di ba? Dili ka pwede magpakasal. 15 ra ka. Pero handsome siya. Sulay. Kailangan ka magsulay. You need to go to the market. Try to buy rice with handsomeness. Sulaya! Sulay! Gwapo kaya kong uyab dere. Magpalit ni sa bugas. Asa ang kwarta? Wala. Pagkagwapo lang ang naa. That's not gonna work, ladies. But she's so pretty. Can I put walay pulos para sa bugas? Let me tell you something. Kung gutom ang TN, dili na siya gwapa, alang ka nimo. Ayaw pagsugot sa relasyon hangtod ready na ka magpakasal. That's good preaching. Ayaw pagdalit-dalit. Let's get back to Psalm 139. Psalm 139. So si David naging Ginoo, kaila ka nako, kaila gyud. Kabalo ka sa tanan akong gipong buha, tanan akong hunahuna, tanan akong pulong, tanan akong adtoon, kabalo ka sa tanan. Bisan na sa kumuato, ikaw mo kuyog yapon, dali ko makalayas kikan nimo. Bisan diya sa kangingi, makakita gyapon ka nako. Dayon, dere, sa verse 13 to 16, David says, God, you even knew me before I was born. Look at verse 13. Bisaya. Psalm 139 verse 13, kay ikaw, miangkon sa akong kahiladman, imong gitabunan ako dito sa taguangkan sa akong inahan. I'm trying to remember what the English is for that first line. For thou hast possessed my reins, my inner person. Imong gitabunan ako dito sa taguangkan sa akong inahan. Taguangkan, mattress. Diba? Mattress? Mattress is also what you sleep on a bed. It's a mattress. And humok kayo ng akong mattress. And y'all know the English word mattress, right? Okay. Anyway, just making fun. Verse 14, ako modayeg kanimo kay ako sa makahahadlok o sa kahibulunganon gihimo. Katingalahan ang imong mga buha o kana sa akong kalag na hibaloan pag-ayo. Ang akong unod wala natago gikan kanimo sa diha nga ako gihimo diha sa tago ug sa pagkamaambongon. He's talking about me right there. Can I gihis ko dito? So, sa pagkamaambongon gibuha dito sa pinakaubos nga mga bahin sa yuta. Now notice he's using hyperbole again. Wala siya nagikan sa pinakalalong nga bahin sa yuta. What he's saying is the most hidden of all places sa lud sa tiyan sa akong mama. Walay tao makakita sa lud, pero ikaw nakakita nako in the lowest parts of the earth. It's hyperbole. Once again, it's a metaphor. Verse 16, ang imong mga mata nakakita sa akong unod, bisan ingong nga dili hingpit, o diha sa imong basahon, ang tanan akong mga bahin sa lawas, gisula. Nga diha sa pagpadayon gihulma sa diha nga wala pay usa kanila. Here's what he's describing. Medyo maglibog sa English o Bisaya. Here's what he's saying. David is saying, Diyos, kaila ka nako sa wala pagiporma ang akong mga bahin sa lawas, akong kamot, akong tudlo, akong wala pa na forma, di ba? Wala pagiporma. You knew me. Ikaw naglista daan sa detalye sa akong mga bahin sa lawas. Can I just take a little pick at you? If God wrote in His book, brown skin, why would you want to change that? Kung ang Diyos nagsulat,
Ang uban ninyo, gisilotan gayud sa pagkamaot. Watch me now. Kung Diyos nagsulat, pislat nga ilong. And then he wrote next to it, ambongan. Is that the right word? Pagkamaambongan, right? Ang ginuwalay sa'yo, why do we try to change His plans? Am I making sense to you? I tease you guys. Magbiginoan ko kabayan sa pisla, lain-lain. But listen to me. Ang mga Pilipino, taas kayo mong ilong, kwapong imong ilong. Pero ang mga Amerikano, mga naidareo, ganan sila sa mga Pilipina. Please explain that to me. God wrote your features before you were ever born. Naglista siya daan. Unsay mong panagway? Unsay mong katason or kamuban? Is there a word kamuban? Kamubon? Don't get grumpy, Flory. And he says, in thy book, this is an incredible thought. Dito sa langit nga'y book, imong ngalan. Kung ang Diyos nagsula sa tanan detalye sa imong panglawas. Your DNA is in a book. God not only knows you, He did it on purpose. O wala siya na sa'yo. And by the way, girls, you don't need all the boys to think you're pretty. You only need one. Gentlemen, kung ikaw maghunahuna, para na ako si Ma'am Ruth, dili ko pa kaayo. I don't care what you think. I think she's pretty. Ang imong hunahuna, dili importante. She's not your wife. Diba? Girls, listen. You say, walay lalaki maghunahuna nga ako gwapa. Somebody will. Na yung mga tao nga buta dari sa kalibutan. Kami dari sa church, mamaka kanila. Kini nga babayang pinakagwapa sa tibok church na mo. Wala siya kabalo. Well, listen, I'm serious. Listen to me. Only one person needs to think you're pretty. Only one. Ang raso nga mga Kristohanon magsunod sa mga uso sa kalibutan. Kay ganan ta ang kalibutan maghuno-huno nga gwapa ko nga gwapo. Who cares what the world thinks? Dili ko ako'y pakion sa gihuno-huno sa mga tao. Pastor Mike, upaw ka. I don't care. I tell my kids often, it's a miracle. How can you have so little hair and still be guapo? I don't know how God does it. Milagro yun. Gihimo sa atong Diyos. Where's Beth? Beth's in the nursery. But it's okay, because Flory's here to gag for Beth. And Miley is also in the nursery, so... Somebody please tell Beth after the service so that she can gag appropriately. David says, God, you know me. You know me better than I know myself. You knew me before I even knew that I existed. Unsa imong memory gikan sa womb? Wala. You knew nothing. But God knew you diha sa tiyan sa imong mama. And now we finally back to our text verses. Psalm 139 and verse 17. Psalm 139 verse 17. How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Pagkabililhon usab sa imong manghunhunang ngari kanako, O Diyos, pagkadako sa sumada nila. Naghisko ko ganiya kung mama nagtulo na ko niini sa kindergarten, nag-memorize ko niini nga chapter. Siyempre, wala pa ko nakasabot sa tanan. Pero, diya sa akong pagkabata nga to sa pagkabatanon, kini nga verse dili lisod masabtan sa akong hunahuna. Simple kayo ni.
How precious also are thy thoughts unto me, O God. Para nako simple kayo na. Dayon, niabot ko sa Bible College. O dito sa Bible College, nalibog na ako kay nagaduog ko sa mga tao, nagpasabot nini nga verse sa laing kaayo nga paagi sa akong gihonohon na sukat sa pagkabata. I heard a preacher say something like this. He said, kana nga pulong thoughts unto me. How precious also are thy thoughts unto me. Ang gisulti kana nga pulong unto, nagpasabot about. Kabahin, mahitungod. And when you read the Visayan, it sounds a lot like the same thing. Ngare kanako means towards me. So your thoughts about me. And that really confused me because that was not my understanding of that English grammar at all. He said, kana nga pulong unto, nagpasabot kabahin. In other words, David saying, God, it is so precious that you think all these thoughts about me. God, daghang yun ang imong mga hunahuna, kabahin, nako, your thoughts about me are more than all the sand of the sea. Ang imong mga hunahuna, kabahin, nako, mas daghan pa kaysa tanan, bala sa kalibutan. And when I heard him explain it that way, nalibog yun ko kayo. What? Walang good ko na doon. That's not, dili ka na akong pagsabot niya ng verse. Dili good. But it really made me think. Nagsugod ko ang hunahuna kay murag mag-uyon sa Tibok chapter. Kaya ang Tibok chapter, siya na gano'n, ikaw kabalo ni ini, kabahin na ko, bisan nasa kumuato, ikaw mo lang, bisan nasa kumuato, na akong hunahuna, kabalo ka sa tanan. The whole chapter is saying, God, you know me better than I know myself, so you must think about me. Pero di yun ko mag-dali-dali aron mag-decision unsa akong gituhan kung nako makadungog ko sa laing butang dali mag-uyon sa akong hunahuna sa miagi, dili gyud ko maghimo sa decision diretso mag-change. Maghula ako, maghina-hinay ko. And that's what I did. And for 20 years kapin, nagduda ko kabayan nini nga verse. 20 years kapin, nagduda ko kay akong nadunggan sa Bible College pero dili mag-uyon sa akong understanding sa English grammar. And my understanding of English grammar hasn't changed. But I always wait for the Holy Spirit to teach me what I need to know. Dili gayud ko mo Google search mo basa unsa gihunuhunan ni nga tao unsa gihunuhunan ni unsa iyang gihun okay ako mo mag-uyon ko ni ini. I never do that. That's the Holy Spirit's job, not Google search's job. It's dangerous stuff when someone says I've got to figure it out. When God wants me to understand, he will teach me. And this week he taught me. I finally settled what I believe this verse is teaching. I think I can make it very clear to you tonight. I'll give you a hint. The word unto does not mean about. Kung ganun ta makasabot nini nga sentence, how precious are thy thoughts unto me, O God. I want to make a couple minor adjustments. We're not going to change the Bible, but we're going to use words that are more familiar to the way we speak today. Gillette, can you put that phrase on there? How precious also are thy thoughts unto me. And of course we know it's, oh God, but we'll leave that because that part is not confusing. How precious also are thy thoughts unto me. Unsay pasabot sa English phrase, how precious. I-translate, saktong pagka-translate, pagka-bililhon. So bililhon is precious or valuable. Naay bili. Taas og bili. Okay? So how precious? Pagka-bililhon just means bililhon kaayo. It's a way to emphasize and say, Lord, your thoughts are very valuable. That's what it means. It's a nice poetic way to say it. How precious. How precious. It's not a question mark. It's a statement, exclamation point. Is it an exclamation point at the end? Let me look. Gillette, did we get the word also? Good. How precious also, because I have not been saying that word. Yeah, exclamation point. How precious also are thy thoughts unto me, O God. Don't worry about because it's O God, the exclamation is after O God. All right, let me find where I'm in my notes so I go in the proper order here. I don't delete my libro mo.
So, we could say, instead of how precious, we could turn this around. We could say, thy thoughts, your thoughts, are very precious. We're not going to change the Bible. Don't get confused. I'm just making it understandable. Okay? Would we understand that if I say, Ginoo, ang imong mga hunahuna bililhon kaayo? Would we understand that? And does that not mean the same thing? Yes, it does. It means the exact same thing. Priyong pasabot. Lord, this would be where the exclamation point would go. Lord, O God, your thoughts are very precious. Does that make sense? And I have a question. Sa dihang kami ni Ma'am Ruth dating, we've been dating for about 6 months kapin. And naghina-hinay mi sa relasyon, dalit diretso naggamit mi sa pulong love. Aron dalit magdagang gyud ang relasyon. By the way, that's really good wisdom. Diri sa dapitan manguyab 2 weeks. I love you. No, you don't. No, you don't. You feel an attraction, but it's not love yet. Naipagdani, pero wala pa'y gugma. So naghina-hina gyud mi, I saved the word love so it would be special. You understand? I saved it. Is that kind of tigom? Nagtigom ko, nagpugong ko sa pulong gugma aron mogamit sa later nga bahin sa relasyon aron special ang pulong. But one day obviously na gugma, nagdevelop ang relasyon pero wala pa ko nagsulti gayud sa pulong gugma, gigugma ka nako or gigugma tika, however you want to say it. English, I love you. I hadn't said that. But I did love her. So one day I said to her, Ruth, you are precious to me. You are precious to me. Do you know what I was saying? Ako mag-isip kanimo nga bililhon. Lord, your thoughts are precious unto me. Priyog pasabot. To me. David was not saying, God, it's so precious. Nagfeel ko sa imong gugma kay maghunuhuna ka kabayan nako. That is not what David was saying. Let me stay with my notes so I go in proper order. David was saying, God, your thoughts are valuable to me in my sight. Sa akong pananaw, bililhon ang imong hunahuna. It's not about, oh God, you're thinking about me. That's not what the chapter's about. The chapter is not, God, oh God's thinking. No, you know me. That's very different. God, you know me. It's not about, God, you've been thinking about. No, you know every detail. And then he says, how precious also are thy thoughts unto me. Now here's what's very interesting. The unto me is not actually in the Hebrew. It's understood in the phrase, in the word precious. David, in the word precious, everybody in Hebrew would know, David was saying, for me, alang kanako, bililhon ang imong hunahuna. But it's not in the Hebrew. It's only 4 words in Hebrew. How precious also are thy thoughts unto me, unto me, O God. In the Hebrew, it's just 4 words. Maybe 5. Lo, or I don't know how to pronounce it, lo, la. Lo is the first word. It's like 2 or 4. I don't fully comprehend the Hebrew. And then you have precious thoughts, God. Because in Hebrew you add pieces. I don't masabtan, and I don't speak Hebrew. Wala si Brother John dere. Sorry kayo. Ako mo pabalik kaniya. But here's my point. David was saying, Ginoo, kanan ko mo pahiblo nimo. I know you know me. Kabalo ko nga kaila ka nako, nakasabot ka nako labaw sa kong kaugalingon. And I just want you to know, I value what you think about me. If I say to my wife,
tell me your thoughts on this subject. Do you know how I could say it else in English? Another way I could say it in English? Tell me what you think. Unsa ba imong gihunahuna? David was not saying, God, it makes me feel loved that you think about me. He was saying, God, you know me better than I know myself, and I just want you to know that I value your opinion. I value your opinion. Nag-isip ko nga bililhon ang imong hunahuna kabahin nako. How precious also. That word also is what really destroys the concept of it's to me. God's thinking thoughts about me. No, because he says also. How precious also. He's changing the subject. He's not saying, naghunahuna ka kabayan sa akong buha. Naghunahuna ka kabayan diini. No, he's saying, you know all that stuff. And I want you to know, I know you know, and I also value what you think about it. Am I making sense? I know dakang English. How precious also are thy thoughts unto me, O God. Pagkabililhon usab sa imong mga hunahuna. I don't like ngari. It should be alang. Alang nako. In my opinion. Ngari ka nako ang gisulat dere. I've gotten ahead of myself. Let me look at my notes. Ang focus nining a chapter, dili nga ang Diyos maghunahuna kabahin ni David. Apan hinoon nga ang Diyos nahibalo na daan sa tanan kabahin ni David. And David says, I know you know me. Kabalo ko ikaw nakasabot na ko. O ganahan pud ko nga ikaw makasabot nga ako mag-isip nga bililhon imong hunahuna. You know me, now tell me what you think. Am I making sense? It kind of destroys the nice feeling, oh, God has so many thoughts about me. That's not what it means. You have to find other chapters to find that. That's in the Bible too, but not in Psalm 139. Let me give you a silly illustration. Kung ikaw magdol na ko human sa church, masulti, Pastor Mike, parang na ako, dali ko ganan sa imong barong, dali bagay ka nimo. Murag mas mayo kung pink man. Now I have a question. Sorry. Wala ko nakamatikod. And now let me ask you a question. Do you think I'm going to stop wearing this barong because you don't like it? You are wrong. Dili ko mag-change sa akong suoton tungod ikaw dili ganahan. You know why? Because I don't value your opinion about my clothes. Ang imong gihono na kabayan sa akong pamiste dili importante kanako. Kung si Ma'am Ruth magdoon ako, babe, nice something. I just don't think it looks good on you. I probably won't wear it anymore. Oh, imong asawa magsugo so? No. I value her opinion. She's better with colors than I am. Kung dito sa US, kailangan mag-necktie kanunay. Mukuha ko. Kumusta ni? What do you think, Ruth? Ni unsa mas mayo? I'm not gonna ask you. I ask my wife. Kaya nga naman, ang iyang gihunahuna kabayan sa colors, ako mag-isip niya nga bililhon. I value her opinion. The word opinion is not in the Bible. It's translated as thoughts. What you think. Nami dito sa US, sa mong ikaduha, I think ikaduha ang interpretation. Yeah, 2015. Yeah, 2015 man. We're at a church that had an 8-day conference. Sunday nga to sa Sunday. And I had a terrible cold. Ubo gyud. I sounded like a dying dog. It was awful. Dilik dako kayong church
Pero daghang tao, hugot kayo. And ako naglingkod, kung kinang pulpit dere, na sila extra section dere. I remember sitting over there, it kind of like if we had chairs outside here, that I was in that part of the church. Just, naulaw yun ko. Just, koso kayo, nag-ubo. Nag-disturb ako sa matag service. Pagkaulaw. Pero daghang butang nga tao niya nga church. You know, ang matag membro sa church na ay tambag para nako unsay saktong tambal para sa akong problema. Brother Mike, have you ever tried this? Wala pa. Kinahanglan magsulay, murag mag-ayo sa imong ubo. I mean, person after person. Ang Tibok Church na ay magic tambal! Mag-ayo sa tanan problema sa imong panglawas. I mean, kung mamatay ka, kini mo, banhaw ni mo! Si Pastor Mike, unsa imong gisulti kung sila nag-suggest sa tambal? Nag-smile ko, nagpasalamat nila, o nagbaliwala sa ilang opinion. Everybody's got an opinion, but most of them aren't right. Kung nailabot sa tambal, diba? Dili ka doctor, so basin dili ko magsulay sa imong home remedy, basin mamatay ko. Pero namin, tao sa staff sa among missions agency dito sa Hammond, he is a doctor, he is an MD, pero nahimo na siyang missionary dito sa Nicaragua, dito sa Central America, dahil nibalik siya sa US ug nagapil sa staff sa FBMI, Fundamental Baptist Missions International. So kung ang missionary na problema sa panglawas, pwede magtawag kaniya mangayo sa tambag. Sa adihang si Ma'am Ruth kinahanglan operation para sa iyang hernia. She had double hernia. Ang doctor, ang anesthesiologist, ganahan mo gamit sa spinal tap. Ug nahadlok ko kabayan niya na kaya nakadungog ko sa bad stories kabayan sa mga spinal tap. Ibutang ang needle dito sa imong spine. So ako nagtawag ni Dr. Seymour and I said, unsa imong hunahuna? Siyempre nag-English may sa phone pero nagtawag ko, nainumdum ko dito sa Banonong Crossing, nako dito sa Old Junior Church, ang kitchen. Dito na closed in, open. I was inside the closed in part and I called him and nangayo ko sa iyang tambag. And he said, well, ganahan ka mo gamit sa paagi na pinaka-komportable alang sa tao dito. Kaya kung magpugos ka niya, maghimo sa laing paagi, basing masayop siya. So ako, nagdawa sa iyang tambag ug nag-spinal tap siya ug walay problema. Wala ko nagdawa sa tambag sa Dr. Dere. Kay mas bililhon ang iyang opinion sa akong hunahuna. Alang ka na ako. Can I say it that way? I trust Dr. Seymour. Why? He is a doctor who's helped missionaries for 20 or 30 years. He's probably 70 kapin karon. Tigulang nagyud siya ron. I trust his opinion. David said to God, God, you know me. Busa, magsalig ko sa imong hunahuna. What do you think I should do? Because at the end of the chapter, look at the end of the chapter, Psalm 139, verse 23 and 24. Look at Psalm 139, verse 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. And look at what's next. And lead me in the way everlasting. Susiya ako, O Diyos, o kibaloi ang akong kasing-kasing. Sulay ako, o kibaloi ang akong mga panghunahuna. Ug tanawa, kung naduna bay, bisang unsa nga daot nga dalan, dinhi kanako, ug tultuli ako diha sa dalan nga walay katapusan. That fits with what I just explained to you. God, I value your opinion. Please show me what I need to do. Giyahe
ko. Search me again. Lantawa kung nabay kadautan dinhin ako. Dayon ipakita na ko unsang saktong dalan. Can I ask you a simple question? Do you value God's opinion about your life? Nag-isip ba ka nga bililhon ang hunahuna sa Diyos kabahin sa imong kinabuhi? Can I tell you what's wrong with the Pitan City? Can I tell you what's wrong with it? Ang mga dapitanon, ang kadaghanan sa mga dapitanon, they don't value God's opinion. They just don't care what God thinks. Walay paki kung unsay gihunahuna sa Dios. Dili sila mag-isip nga bililhon ang hunahuna sa Dios kabahin sa ilang kinabuhi. Kana mo rason dili sila mo appeal sa church, dili magsimba. They don't care what God thinks. Dili sila hunahuna nga importante ang pulong sa Dios. Siya may hatag na to sa tibok book aron makakatunta kung unsay ang gihuno-huno ang tamo. So, di ko kinaniana, mag-YouTube lang ko, mag-Facebook lang ko, magdulat-dulat, magkuyog sa akong barkada, magbisyo-bisyo, maglingaw-lingaw, mangwarta. They don't care! Pero wala sila diri karon. Wala ko nagwali nga to sa mga dapitanong nga walay pakikabayan sa Dios. Nagwali ko sa mga membro sa Truth Baptist Church. So I ask, do you value God's opinion? Do you care what God thinks? Can I say, naa ba kay paki kabayan sa hunahuna sa Diyos? Do you care? Say, what do you mean, Pastor Mike? Do you care what God thinks about your music? Naa ba kay paki kung unsa gihunahuna sa Diyos kabayan sa music nga gipaminaw nimo? Do you care what God thinks about your Facebook usage? Do you care what God thinks about the videos you watch on YouTube? Nabakay baki kung unsa gihunahuna sa Dios kabayan sa mga videos sa imong cellphone? Do you care what God thinks about your clothing? Nabakay baki kung unsa gihunahuna sa Dios kabayan sa imong pamisti, kabayan sa imong hitsura, kabayan sa imong buhok? Kinsa ba? Ate Claire? Do you care what God thinks about your hairstyle? Do you care what God thinks about your jewelry? What is jewelry? Ang tanan, necklace, earrings, tanan. Alahas? Do you care what God thinks about the way you treat people? Napakay paki kung unsa gihunong sa Dios kabayan sa imong pagtrato sa uban. Do you care what God thinks about the movies you watch? Natingala ko sa mga salida. What's the word for watching a movie? Bantay? Tanaw? Lantaw? Tanaw? Natingala ko sa mga salida nga tanawon sa mga Kristohanon. Do you care what God thinks about you chatting with members of the opposite sex on Facebook? Oh, chat-chat lang. Do you care what God thinks? Or do you just think it's fun? Oh, Pastor Mike, wala salat ni lingaw-lingaw gamay. Akong kinamagulangan, nag-develop sa relasyon, pinagi sa text lang, sa uskabuangon, nagpagkasal kaniya, nagpagkasal siya kaniya, o pipila ka tuwig may labay na divorce na. You can't have a real relationship through messenger.
kung naay tao nga buot mag-chat-chat para sa lingaw-lingaw uban kanimo, kana dali ang klase sa tao nga bililhon. Padulong ka sa kaguba. Young people, kita mong gi-message sa Facebook. Hey, kung naay girls, kung naay lalaki mag-message nimo, dali kinala mo tubag. And by the way, labaw pa, ang babae, walay katungod mag-message sa mga lalaki. Kung ikaw ang nagsugod sa mga conversation sa mga lalaki, hey, kumusta ka? Kaila ta, kanusta ta na himong friends? Kung ikaw mag-ingana, kabaga sa himong nawong. Gentlemen, kung na'y babae, mag-chat-chat ni mo, block her! Do you care what God thinks about your lust for an uyab? Makanunayon, maghuna-huna, kabayan sa mong crush. Do you care what God thinks about that? Wala ko nangutana kung ikaw kabalo. Nangutana ko, nabakay paki. Do you care? Do you care? Do you value what God thinks about your life? Ako mo saad ni mo, matag membro nga nagbiyat na sa atong church ug miguba na sa ilang kinabuhi. Wala sila paki kabayan sa huno-huno sa Diyos kabayan sa ilang kinabuhi. They worry about what the pastor thinks. So, sakto gayuri ang buhaton atubangan sa pastor. Pero unsay mong buhaton dito sa balay, kaya ang Diyos nagbantay po dito. Kung naka sa balay, ngi-ngi na, gabi na, alas 12 sa gabi, natulog ang tanan, unsay mong gilantaw sa mong phone? Kinsay mong gi-message? God knows. God knows. Do you care what He thinks? Listen to me now. You say, well, Pastor Mike, mag-feel ko nga kini, maghimo na ko nga malipay. Ang Diyos na hibalo ni mo, labaw sa mong kaulingon. God knows what will make you happy. Follow His way. Katuna ang iyang paagi, ug sunda ka na, ug malipayon ka sa katapusan. I'm asking today, do you care what God thinks? Buot pagka mo, tana sa Diyos karon, Ginoo, susiha ko. Sige, Ginoo. Kabalo ko ikaw, kabalo na, pero mag-invite ko, balik na. Susiha ko. Ipakita na ko kung naay bisan unsay doubtan sa akong kinabuhi. Huwag ako muwagtang niyana. Are you willing to let God show you what He thinks? Naghiskot ko sa daghang laing butang pero dali ko makihiskot sa tanan. Kana ang responsibilidad sa balang espiritu. So unsay kisulti sa balang espiritu kanimo karon? Unsay kinahanglan usbon nimo? Diha sa mong kinabuhi. Whenever head bowed, every eye closed, dugo ng mga ulo.